I pozdrav svima ljudi, ja sam Balkan Pro Gamer HD, a vi gledate prvu epizodu na serveru. Server se zove PF Balkan. To je prvi balkanski server na mobitelu. Sa mnom je moj drug Miloš Kostić 02. Kanal mu se zove, ne znam, zaboravio sam, ostavit ću vam u deskripciji ime, pa se pretplatite na njega. Ok, idemo krenut. Samo malo. Samo malo. Ove. Nego. Inače, ko je vlasnik servera? Jo, hvala Bogu. Pa daj jebem ti. Ja se pišem, inače, ko je vlasnik servera? Vlasnik servera je Niki RG. Evo ga, Niki RG. Ja sam u factionu sa njim. Hajde to. Vidite. S njim sam u factionu. Vidite. Znači, pretplatite se na njega. Pošto ono ima dobre videe i sve. Pretplatite se i na, kao što sam rekao, na Krok Kralja. Tako da ono. Ok, napišemo F A C C E P T. Ovo mi ovo smeta, ovo ćemo tako, F A C E P T. Ok. Ja sam kod njega. Kao što vidite, imam tu dosta stvari. Ima 20 dijamanta. Naravno, to smo dobili. To smo svi dobili na drop partiju. Danas će biti drop party na večer. Možda oko 8-9, ne znam, ja ću snimat kada će biti drop party, pošto je Uskrs. Malo nam buguje server. Idemo po stepenicama. Ok, inače meni još malo laguje zato što snimam. Ok, idemo na spawn. A evo i njega na spawnu. A sad ću vam pokazati tu sve pravila i rankove. Znači, ranko je napravio Niki SG i X-Gamer. Znači, prvi rank je Helper, on zahtijeva 60 sati igranja i poznavanje servera. Njega imate samo 60 dana. Buildera imate, znači, zahtijeva 96 sati igranja i njega imate, ja mislim, zauvijek. Vidite što piše dole, samo uz dozvolu admina ili ovnera. YouTube rank zahtijeva 50 plus subscribera. Mora se snimiti minimalno 5 epizoda preživljavanja. Mini VIP zahtijeva 12 sati igranja. Samo 7 dana. To se meni isplati onda. Pro Man zahtijeva 48 sati igranja. Njega imate samo 30 dana. Game Expert zahtijeva rank Helper. To je onaj tamo, to je ovaj prvi rank. Njega imate 7 dana. Poslije ranka Helpera. Expert zahtijeva 72 sata igranja i njega imate samo 10 dana. Onda tu imate kitove. Tako da, tu vam je trade.
Onda vlasnik Niki SG, server je plaćen, IP server možete naći na našoj Facebook stranici. Ovaj server Reflection, Spawn, Kill su kažnjeni banom. Da, ako se tučite na spavnu, bit ćete banovani. Zabranjen nacionalizam, vređanje, spam, ubijanje. Rušenje na spavnu je isto tako kažnjivo. I info created koje je gradio spawn je ex-gamer. Onda imamo pravila servera. Znači vrijeđanje, nacionalizam. Da, nacionalizam i psovanje je kažnjeno banom. Imena factiona kao admin VIP su kažnjivi brisanjem factiona. Onda spawn PvP je kažnjiv banom, za unban ćete se javiti. Osobi Niki šef na Facebook. Onda imate potion of invisibility je zabranjen. Spawn kill, spawn chat su kažnjivi kao da vas kikovaju. Ok, to sad nije bitno. Ja ću vam sad pokazati koje su tu promjene. Znači, owner je SG, co-owner je ex-gamer i co-owner je Dario Gamer HD. Evo, znači VIP man košta 25 kuna je VIP za mjesec, a za samo 50 kuna dobijete za uvijek. Znači serveru, znači Nikiju date bon za mobitel i onda vi njemu tako pomažete da doda shop i tako neke razne stvari druge. Ok, da vidimo koji još ok, nema nikog drugog na serveru. Tu ne znam što će biti, ne znam koga raznesu, da nije bitno. Evo, da Gamer HD ušao, Genči je tu. Ne znam što vam još kažem. Ja snimao za prvu epizodu tek 7 minuta. U sljedeći epizod ćemo uređivati onu bazu našu. O, evo ga i Kralj. Veliki pozdrav za njega, pošto on je najbolji youtuber. Ok. Znači, zašto se zovem Tomi JT? Zato što mi je ubagovo, neko mi je ubagovo ime Balkan Pro Gamer. Pošto sad ne znam gdje je Kralj, da ga vidite ako mi ne vjerujete. Spawn, možda na Spawn. Ajmo se tipijat u njega. TPA Kralj. Sad sam mu poslao zahtjev. Nadam se da će prihvatiti. Šta stojiš tu? Ok, vidjet ćemo. Da vidimo. Pošto on tamo negdje daleko. Ja mislim da je napravio novu kuću, pošto mu je neko... Dvije kuće, jednu su izgubili, ja mislim, i drugu i prvu su mu srušili preko noći. Ono kad smo radili, ako ste gledali kod njega video pa ste vidjeli da otišao. To možda zato što buguje server ili ne znam. Zašto otišao, ne znam. Ja snimamo već 10 minuta, skoro 9 minuta i 50.
idem na spawn odjaviti epizodu, pa vam na večer još izlazi ok, da im napišem da završavam video. Posjetite samo da im napišem da vide da snimam. Ok. Ljudi moji, ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like, pretplatite se na Krok Kralja. Što vam još kažem? Pretplatite se na moj kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ta sljedeća epizoda će izaći oko možda 8-9 ili oko 7, oko 5-6 tako. Tako da ono. I ako vam se svidjela epizoda, ostavite like, share, komentar. Like, share, komentar. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!